Bookelo jono bo ne bo thusa baagi ba mafelo a tshwana le Utlwanang, Geluksoord le dipolase tse di fa gautshwane gareng ga a mangwe. Ka ngwaga wa 2021, bookelo jono bo ne ba kapa molelo fa bo ne bo baakangwa. Baagi ba bona thuso go tswa kwa tleliniking ya selegae eo e thusang balwetse ba le bantsi. Bao ba tlhokang thuso e tseneletseng ba isiwa kwa Taung, Vryburg le kwa Klerksdorp ko go leng kgakala go bona. Bangwe ba baagi ba re seno ke mogolo mo go bone ka ntlha ya thebolo ya ditirelo eo ba e fitlhelang mono. So ke nako e telele re go bua ka hospital mara re bone tswellopele go bua ka di-container tse di tla isiwang ko toropong mare re bona le ntse le mone ha go sokola le mo tleliniking le di-doctor ba di hukuditse so re tlhoka hospitala tota. Ha re kry thuso e matshwane ka gore ha o tla mo tleliniking ba go romela ko Taung ha e se ko Taung tse ko Vryburg so ko go kgakala kowa so tleliniki ya rona yone ga re tlhokomele ga re fe thuso e re batlang mo tleliniking. Kemedi ya baagi e latofatsa lefapha la pholo ka go sa diragatse ditshepiso tsa tsona tsa go baakanya bookelo ka nako. Mme bothata bo tlhopang boroko thata ke gore baagi ba rona ba e leng gore ba na le di-urgent matters tse e leng gore di tlhoka bo di-surgery and di tlhoka ditaba tse dingwe tsa selo tlamehile ba tseiwe ba referiwe from here to Taung, which is a long distance, which re lose many lives mo tseleng motho a sa reaching medical attention ko Taung or Vryburg. Go ya ka lefapha la pholo mo Northwest, paakanyo ya bookelo e diegile ka ntlha ya mabaka a gore go na le kgotla magareng ga kontraka ya maloba le lefapha fela dipaakanyo di tla dirwa fa gautshwane. Mabapi le kago e ntšha kgotsa go tlhabolola bookelo bo bo šileng dikago tse di šileng lefapha le khamphani e leng gore e ne e renovata bookelo bono ka nako ya molelo ga jaana ba na le dikgato tse e leng gore ke tsa semolao tse e leng gore di kgoreletsa tswelelopele mo ntlheng eno. Lefapha la pholo le ikuela go baagi bao ba amegileng gore ba nne pelotelele ka ntlha ya fa dipaakanyo di tswelela. Zebulon Maine, SABC News, Christiana.